Mubunge wa Ekro kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu awite agaikero aria mbunge enerwa kwendekethia antu barabara Mwinjoka Bakaria wa kiareki mambure maromba ndeni ya kanisa ya Catholic ya Kamanyaki. Mwindu awite kwari na rendekethia riendu ati adilwa kiwa irwari achoke mbunge ndekenda kwarirwa netete ambere na kuwa makareka ya kari kwithira bakiro Mwinjoka yethirite akiongeleka na thirikari ni batere kwaira murio no bare Apollo akabithe kuma Tharaka na shotariria kengeta ngathechi arekome rimo tangu kungathingi kengetaga abulanga kengeta bukona kanyamuga kweru mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu akiaria kanisani ya Kamanyaki Catholic muthenya gwemde araugite tayari kamiti ya utalii agande groni iretongoretwe mujumbe wa Mara Mheshimiwa Kareke Mbiuki niombete kuruta ora mtu tene arumagwa injoka kariwa tugote thirikari especially naga gukara na njoka twibari ngikuno ntothino sheria ya kurukirwe department ya tourism na bahati mbaya wetu ka department ya tourism urugamire tu mutongori wa kuma Tharaka Nithi county ati baino watwekire ukaro Mwinjoka utikuriwa na njoka wanachinya muche kithaka aga Susan akiuga gatongoreria kirikwira musonda uyu mbunge iwatho riri cokwe sokera kaire na ngatongore kwira motion tuge sheria nure itherwe kaire ipuwe mweri ta muthiru kana karumiro athagicho karumiro njoka gatakurinya igukuria mbura gakwire yani kana karende gatire wako muntu sheria ni akurukura kuwa antu baba kurumu njoka batikare agwe na njoka woninya mya kithaka tukuruga sheria ni tukuge mtembere kintu dikuga sheria nira itherwe kaire department ya tourism na KWS ni chonde nichobere cia kwamba wananjoka turi guchumbura muno mu Tharaka nako kungenjoka ichiathirie baguchengithaka bunge akiuga tayari na kuthakuthitia maobisi magushugurikira mantu mama kugurarua inyamu cia kithaka na kuninto akubi na mwananchi inyamu ya KWS ne buntu ta go drive irungu na mbina mangangi na mbogo na ilunge chionde muno bio na guchumbura wa ni ngangi na nguo ona yakuruta kaya kuretera thina kaya kuruta boya kuruta utikathirie matha 48 utari protete no kurale agwita wangeci ndio kwa kaida na tobakinda BS watu ngaongera staff utuka 3 kila sub county ina mtu wao ukomea mantu mambio mantu mamuwe badudia kujumwa kagatunga kire ndio nga Rais William Ruto ntereje Tharaka irikwirigirwo mwanka tukwata wetu na kuroterwa kuya guku anytime muga tuka wegwajire tene kuri atongoria bakijete mureki akiuga beterira cibira pagwaka biambe bioyore akiuga rais abatiri kuya kuruguria mirandi minene kiuga tena bora eteretwe wetu wa Kenya ati yago turiongira aite kuona mirandi ya CDF ati aite kuona mirandi ya MP president wetu kukungia kodi arethi akarugura mirandi ya mabilion akathia akarugura roje rwa billion akathia karuta mirandi minene muno masibitari mama billion na mamilioni magana mana na magana mugwanja ati tingo tukero agatwetere MP wetu ambe kurikia wake irachi iria president kayo ku Kenya president ati yako na mirandi ya MP ukakuwa president wetu aite kuona mirandi ya MP para nigonde MP aya kimbonera mbulira ngorete koro aya kimbonera twana turango thomire free scholarship aya kimbonera matangi ngorete kana ta biku kuga ikagitani waku Susan atariritie ngarithia karugura mirandi menene akaya kethera roje rugategwa taroba Kamanyaki ugatuika ruturetwo ko uturu mandamu matheri otakati president kewete kuona mirandi ya irachi na ndo mitereci MP aina nona ya kimbonera mbuli yangu rideshe CDF na matangi na twana transport twa muoro tungete pa muoro onanga bala nume na mirandi yake ewa tukituto kwa tuete kuona mirandi twenda president ya goko aye arugore mirandi irarotete wengwa nkiripotera Uru TV kuma ntereche Tharaka Bito wa Paul Ogwa Kabithe.